Kunevidiyo etrendayo ey'nkundleni zokuxhumana kasisi owenza into enhle, but into eyinkinga ukuthi isisu somsindo evidiyo yakhe emveni kokuba enkulumeni yakhe kube nezinto ayimenshinile-ke shuthi abantu bayinakisisa ukuthi kuthiwena uthe usisi ngathi uma ekhuluma enkulumeni yakhe kwangena ukuthi abafana izinja, kwangena ukuthi akanabhodla udaka omkhalela which means iy'ngane bathi abantu uthe iy'ngane obhodla udaka yonke loo nto. No, into eyenziwa usisi inhle kakhulu, nathi njengabantu besilisa esikhulayo singamaZulu siyayithakasela ukuthi nabanye beza ngemumva bayibuke, but kukho konke khona into abantu abangayinaki and kube bayayinakisisa lento ngaba sifikanga kule sigaba sekunomsindo ngaka-social media. Ngithi mina mangabe kukhona into oyenzayo cacisa ukuthi uzenzela wena noma wenzela ukubukwa abanye abantu. Sinenkinga yabantu abathi mangabe benza izinto benza abanye abantu bagcine beyifile ngazuthi abekho ndawo, of which kuyiphutha lokho enganza kwethu, because khumbula noma ngabe into eyenza inhle kangakanani but uma usuqala wenza abanye abantu bezizwe ngazuthi abekho ndawo ngalokho abakwenza noma ngalokho abakwenzayo, ngigcina abantu sebengenakho ukukuthandisisa kahle or lokho kuhle obukade wenza esikhundleni sokuthi bakuncome kube ngazuthi sekunesigcwagcwana kuwena. Uma ngabe uyiphethe kahle nganza wethu, uyintombi mhlawumbe uhlolo uhamba umhlanga, kuhle lokho, but akucaci ukuthi lonto le uzenzela wena mhlawumbe nomndeni wakho. Usukukhuluma ngawo kuba wenze laba abangawuhamba umhlanga bezizwe ngazuthi abekho ndawo, wena wedwa mhlawumbe oexistayo, and uma kuthiwa futhi awunangane musa ukwenza laba sebeney'ngane bazizwe ngazuthi abekho ndawo ngokuthi sebeney'ngane. Khumbula nawe isinqumo sakho leso yithathele sona ngemgomethizi ukuthi awukakabifisi ukuba nengane, but laba abaney'ngane nabo kuwaba izinqumo zabo mhlawumbe ngezizathu ey'thize abangazizwa-ke sengazuthi abekho ndawo ngenxa yesinqumo sakho wena wayithathela wena mhlawumbe kanye nomndeni wakho. Fana nokuthi uthole omunye umuntu uyakholwa, musa ukwenza-ke laba futhi abangakholwa noma bangaya esontweni bazizwe ngazuthi abekho ndawo ngokuthi abaya esontweni ngenxa yezinto wena osuke khuluma ngabantu abangakholwa. So ingane kwethu kubalekile ukuthi mangabe wenza into ukuze nathi siyincome into osukuyenza iyinhle, yenza into yakho khona sizokwazi ukuthi lonto yenzayo zenzela wena awenzeli abanye abantu, and musukwenza into yakho mangabe yenza abanye abantu bazizwe ngazuthi abasekho ndawo kulento abayenzayo ngenxa yokuthi uma bengenzi lento eyenzayo wena kushuthi kunenkinga nabo, because lonto one day iyona yenza igcine ngazuthi abantu sebenongakuthandisisi nongamukwemukelisisi kahle ngesizathu sokuthi thina masenza izinto siyakhohlwa ukuthi lento besiyenza siyenzele thina, gcine sengazuthi besiyenzela abanye abantu.